nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, no kaano mataka sa pulak, nadadaal pa'y laang mat. Ay, nawaw. Oh, apay ka din, Sophia bakit? Anyat na pasama. Naabutan mo't gaya man to'y kasirula tayo, Henry. Tas ano ang naabutan? Kita ama. Isumat lagayam nga agtagtag. Naabutan mo't gaya man. Gumatang akton, magpasintruak bakit? Di mo liplipatan ata kasapulak ti kasirula. Wen, inayon ko ni tilistahan dagiti gatangag. Tapno jak malipatan. Pilyam tay medyo dakkel, tapno ado tilaunan na. Wen, kas iti kasirulam anaabutan ti gatangag bakit? Sa dino tinagdapuam, Henry. Iya sentro na narusing. Ay nawaw, anya ngay taimot mau. Kasla kasirula may. Kasirula talaga na. Impagatang ni bakit ko. Manungay ti pananggatang mo iti kasta kadakila kasirula. 250 lang, nana. Tinawarak kami. Ay kamayat ah. Nalakan kasta. Una na, mayat pa iti quality na. Napuskol kita nyo. Mabalin asalunsunan no sa dino tinanggatangam. Iti abay ti restaurant nga si dagiti paradaan na. Naglalaka ti lako dahi dyan, nana. Naglalaka ng mayat ti quality na. Iso ang makatipid ka. Oh, at tuwing timpagatan mo kasi rula bakit? Manumot nga iti pinanggatang mo, Henry. 250 lang bakit? Tinawarak pa yung amin eh. Anya? Ay nawo, apay kaslasaan ka naragsak nakatipid ta. Oo na yan, Henry. Ti kumamit nginginaan ti ginatang mo Amangan mat no low quality da ito Nang runakit kunam alalakaan laang. Mayat ti quality na dahi ta kasi rula bakit? Kita ang gamin asak ba yung agsao ka? Napuskul mo piman. Kasano an naibagam amayat ti quality na? Kat lalakaan laang. Gumatang kang agpaiso iti gamit. Ngamday tay mo't lalakaan. Low quality ang kanayom lakay. Ay nawaw, pilpilyot mo bakit? Saan nga amin analaka kat low quality? Saan mo nga amin anangina kat high quality? Hay, isublim day ta ang kasirola. Sakto lang ti gumatang no agpasentro kami kin ni Mari Durkas. Diyak kayat ti gamit alalakaon laang. No di mo kaya, ilakok langan kin Nana Roseng. Nana Roseng, adda kayo kade? Nana! Ada Henry. Ada ka di masapul mau. Nana, amangan ko naknukayat yung agatangan to kasirula. Unak man no ginatang mo day ta para kan di baka mau. Kumaa, ngamti namot kahit nana. Isulat na ka no ti gumatang nagpasintro dakin kumari na adorkas. Ay dawaw. Apay ka daw. Mayat mo day ta kasirula. Makita anda puskol. Di na kano kaya tinaglalaka kasirula, nana. Nukas na. Masapaw atay nginginaan na kasirula ti kayat na. Kasta nga ron, nana. Sigun kang kuha na low quality ti ginatang ko, ta naglalaka ka no. Mahilig magaya mi tinangin na ti asawam. Mutoy nga ron day ta kasirula tagatangag. Ay na, agyaman ang klaunay, nana. Uray 240 lang ang titad diyo. O, adapay ka digatang, Mari Sophia. Gumatangak pa iti kasirula, Mari Dorcas. Ay nawaw, nakita ka gimatang nila kay mo iti kasirola, idi na minsan na, Mare. Gimatang agpaiso, ngamday tay kit din sagto 250 laang ti ginatang na. O, di mayat, Mare. Nakatipid kayo. Ay na, Mare, jak kayat tinalaka lang agamitan niya.
Anya nga ron ti kayat mo ngay mare. Masapo lang nginginaan. Una, tapno mayat mo ti quality na. Ay na mare, saan nga amin anala ka ket low quality? Si kakit di mo. Ay, basta siya. Diyay nginginaan ti gatangak, mare. Kasla ibirbirok mo matipaggastusam no kasta mare Sophia. Ay, nawa. Nakangingi na matanda ito akasirula, bakit? Ay, di mo pakibiyangan ta kasirula dita, Henry. Agasam man ta 500. Ay, nawaw, di mo pakibiyangan ko na. Gimatang ka itinangina. Ngamnukit kita. Kaslabas sila ang matinagdumaan da iti kasirula ginatang ko iti 250. Anya abas si tinagdumaan da alaw-law atom dita, Henry. Di mo ikumkumpara da ito akasirula iti ginatang mo. Ngamin, dakkel ti diferensyada. Ay, wala. Talaga adakkel ti diferensyada. Kasi ka, 500 ti binayadam. Kat siya, 250 lang. Ngamnukit kita. Basit lang tinagdumaan da. Kastoy mo lang ti ginapuskul ti ginatang ko iti ako nam alo quality. Gaputa naglalakalaang. Di mo pakibibiyangan ta ginatang ko kuna manang. Agpakalaing ka man ngamin ditan ka. Kita mabakit. Saan aga po taad dati makitkitam akwarta. Kat gastos kamit agastos. Lumabalain, agtipid ka kumamit ka. Nagag ko. Ngagbinbinog kayo kini Henry itay aldaw, supialak ko. Ay nawaw, mangag ijay balayo, tatang. Ketwin, kasirula kung kunayo may. Ay, maasarak iti day ta, Henry. Nagpagatangak iti kasirola. Ngam tay lalakaan kit den, ti ginatang na. Di ka pa'y agyaman ta nakatipid kayo anak ko. Tinapatid, kit maaramat yun day ta kasirula. Diyak kaya ti gamit alalakaan laang tatang, talo quality. Iso agim matangak iti nangina, tatang. Anya, aging gagayam ita, kit mahilig kay tinangina anak ko. Una, tapno sigurado ang mayat ti quality na tatang. Kan, tapno agbilib mo't adagiti kumarek, no makitkita dadagiti nginginaan agamit, no kastang umay daditi balay. Ay, kastot lang ti kastagar aramidam. Saan nga amin alangin, kit high quality. Saan mo't nga amin alalaka, kit low quality. Naskan na ta apilim alasaya, dagiti gatang manak ko. Hay, agpada kayo iti mindset kan Henry, tatang. Tip-tipidin nyo launay ti bagiyo. Ita panahon, kasapulan ti agtipid, tanarigat agsapul iti kwarta. Kas na kunag itayoy, saan nga amin alalaka, kit madi ti quality na. Malagip mo, tayo ginatang ni nanang mo akaldiro, nangin na ti binayadam. Saan mo't anagbayag, nadadain. Rumwarak ita, Henry. So di no ti papanambakit? Naperdi ti planggana tayo. Gumatangak iti baro. Siya kun ti mapan gumatang, taamangan no si kati ibaon ko, katay lalakaan manen a planggana ti yawid mo. Kanya kalakit di mo tan bakit? Doble trabaho mo't laang manen no si kati ibaon ko. Sigurado adita ig-igid manen ti paggatangam. Pasensya kan bakit? Agtip-tipid lang da tao. Sa maysa, sakbay agatangag ti may sa abanag. Kita agpay mo't ano mayat ti quality na. Ulitig manen saan aga puta naglalaka ti kabailak agatangain, ket low quality mo tan bakit? Nalipatam ka din, ti ginatang ko anakangin ngina a lipstick ngayon pagatang mo day. Nangina, saan mo gayam a waterproof. Ay Houston, di ka nagpalawag. Makatitilang dagita ngay bagbagam. Ay na, nagmamayat tila ko da at t-shirt kan pantalon dito'y mall, Mare Dorcas. Kunak man no palanggana lang tigagaram agatangan, Mari Sophia. Kumaang magustuak dagito'y abado, Mare. At dapat kasta ala ko ija palingki, Mare.
Nakitak idi na minsan anapanak nagbirok iti jogging pants nga usarin ti anak ko. No kayat mo akat isurok kin ka mare tapno makatipid ka. Apay pailaan kat mabalin mat agumatangak dito'y mul no kayat ko, mare. Nalaklakat ti presyo dahil dyan naggatangak mare. Makatipid ka ano dyan ti paggatangam. Ay na mare, amumat asa anak ang mahilig itilalakain laang agamit. Nginginaan laang ti kayat ko, mare. Anya? Igamamampay laang to'y bag ko. Tagpili ak iti t-shirt mi kanilakay ko. Sigurado ka mare? Kabailam abayadan dagita ka nagngingina? At dapay kwartak, mare. Si kakit di mo. Di ka di madanagan. Kaadda ti extra manik ditoy. Awan ti planok nga umutang kan ka. Oh, gimatangak iti badom, Henry Lakay. Ha? Ipadas mo man no umanay kan ka. Aguray ka. Mulsamat, tinakagatangam ka dagito, Sophia, bakit? Wun, talaga ang nginginaan dagita, Lakay. Ay, nawaw. Isupay kita gastos. Sapay nagngingina. Ang damot ti kastoy ala ko da ije palengke. Naglalakapay, bakit? Ay, si kalangarudan tinaigatangan. Nagadupay laang mga ibagbagam dita. Wen ata sayang ti kwarta. No ije palengke ti gimatangam, di may kuma. Nakatipid kuma. Mom Henry, maminsan laang agbyag tayo. Apay atip-tipidin nyo ti bagbagiyo. No di mo kaya, mudtoy dagita abado, taitad kulaangan iti sa balay. Nagadong artem. Kumusta kayong tatang? Si kamat gayam, Henry. Agtugaw ka, kape ka. Saan ang tatang? Imayak lang tayo nyig ko tayo basit anatan. Agtugaw ka kiti, kape tamay. At dapat lang, tiket ko asalud-sudan ka. Anya na tatang? Kumusta kayo? Kini Sophia nga anak ko. Masansan-samat, ti apayo. Naghapa kami manan, hindi kalman ti malam tatang. Di yung ibaga, at dagiti nanginginaan manan agamit ti puon ti apayo. Tinangingina abado ang ginatang na Jemol, tinagapaan mi tatang. No siya, mahilig ang kami ni tinaglalaka tatang. Gaputa kayat ko ti makatipid. Ngam ni bakit ko mat? Nginginaan ti kayat na. Ta sigurado ka no ang locality no naglalaka. Balag akanayon apagap-apaan mi iti anak yo, tatang. Mawatan ka, Henry, anak ko. Iti pa'y abagpagaak, dahi taas Sophia. Ngam awan tinanggan na. Uras siya, mahilig at mat, iti naglalaka. Siyempre, maibiro ka, no anya ti umanayan ti kwarta. Dahi tati sana mapanunot ni bakit ko tatang. Gaputan dati iyaw awat mo, gastos mo tinagastos. Awan ti ko na nagaagtipid. Nusak ti sika, di mo pa'y irimit, ti swildom ken ko na. Kita Sophia, anak ko. Di mo saysayangan, ti kwartayo kinlakay mo. Ay nawaw, asino tinangibaga kada kayo asay sayangag ti kwartami, tatang? Nagpulong siguro dayjay Henry kada kayo anya. Gimatang ka kano itinginginahan abado ijemol. Sagpaminsan laang magtatang. Anya sagpaminsan, kitunggal gumatang ka iti usan niyo. Masapol at ay nginginahan. Ura at damot tinalaklaka. Basta siya, kayat ko tinginginaan ta sigurado a high quality. Ay na, ulitak ba nila, anak ko? Saan nga amin alangina kat high quality? Dadaduma, nangina, ngam low quality na. Agsar din kayo man, tatang. Makarungrung kayo man. Naibos mat gaya man ti kwartang idul-dulin ko. Ay nawaw. Panagkunakit nasken adumawat akmanen ken lakay ko. Aba nagulimag ka mat, Sophia. Asla na unag ti pampanunutam Addaman ti madlaw ko, Henry. Ay nawaw. Kanya day tamanen. Di mo maten irimit ti sweldom kanyak. Lumay pa pa ni ti sweldo. Talaga asan kon nga irimit kin ka. Itian niya aga po kat asawa nak.
Siyak ti babae. Ngaputa na laing ka nga gastos. Mahilig ka pa'y ngarot itinginginahan na gamit. May busti kwarta, no kasta ka na yun, bakit? Ibirbirok mo, ti paggasgastusam. No kasta, awan pa nagtalak mo kanya. Amom ti sungbat day ta sa lutsod mo, bakit? No kayat mo, agtrabaho ka man. Tapno amom ti rigat, tagsapul iti kwarta. San lang nga taggastos ti paglayam? Ay, nawaw. Ne, bad trip kan samot, Mari Sophia. Ay, marurudak launay iti asawak, Mari Dorcas. Nagapa kayo manan. Kasano, di namatan irimit ti sweldo na kanya. Day takit din, Mare. Among pa'y ti ko na, Mare. Agtrabaho ang kano, tapno amok matirigat ti agsapol. Ay, husto nila kay mo, Mare. Narigat nga minano, day talaang mangigas-gastos iti kwarta ti paglaingam. Sapay no sikat ti gumatang iti gamit ka masapulan nangina. Imbis analakla ka ijay palingkay, iti nangina pa'y laang mat ti paggatangam. Uray si ka, Mare. Kasta ti ibagam. Makitkitam ka di dagiti gamit mi iti kusina, Mare. Nalalaka laang dagi jay. No nalaing kalakit di ngagpilay, adda dagiti nalalaka amayat ti quality na, Mare. Ay, unay matalay ti apo sa ti kaaruba. Di namat ammo ti maabog. Ay, nawaw. Ay, nawaw. Natinagan ti kasirula ginatang ko iti nangina. Ay! Kanya na ita. Kasirula mo't ginangag ko anatnag. Ti kasirula ginatang ko iti nangina, lakay. Ha? Ay nawaw. Nakupit mo tayo. Ay, makapasurun day ta apo sa ti kaaruba. Kitaam, bakit? Kitaam? Apa yan? Kitaam ti kasirula ginatang mo itinangina. Nababati nakatinlagan na. Ngam nakupit. Kanaabutan mo't adagos. Kasano ko maamaabutan? Nangina ti pinanggatang ko iti dayta kasirula. Isarang mo ngamin iti init tapno makitam ti bagbaga. Ayawanan, talagaan na dadaulan da ito akasirula. Pangalaak ngay nga ta iti itapal ko. Dayta, te high quality nga ibagbagam, Sophia. Ay nawaw, di ka mag-agsao akas na Dayta, te high quality nga ilablaban mo. Nababati nakatinlagan na. Ngam nakupit ka na abutan mo't adagos. Ay, sayang ti kwarta. Unak tumot ngamin king kabakit. Ita apanawon, saan laangan apresyo ti pagbasaran, taadadagiti mananggundaway. Saan nga amin anangina ket high quality. Saan mo't nga amin analaka ket low quality. Iso nga rugad dati matatayo, amang kita. Winan, kamalikon. Sorry Sorry talaga. Sika magayam, Sophia. Anya ti umay mo ibaga. Kumusta ti kasirula ginatang yukan lakay ko, Nana Rosing? Ay, mayat. Nakupek nga mabalin pa'y amausar. Natinag nga miniti na bitlaw. Saan latamat anaabutan? Ay, kat mayat anana. Nalaing nga agpili nila kay ko. Ay, wan mata, Sophia. Apa yan na sa ludsod mo? Gumatangak mo't iti kasirula mi akas tanana. Nadadaal nga min adagos, tay ginatang ko iti nangina. Ay, wan! Nadakamat ni Henry, mahilig ka kano iti nangina. Di mo kano kayat tinalaka agamit. Kanayon mo pa'y kano nga uyawan, no kastaan nalaka tigat-gatangan nila kay mo agamit yaw. Dayta ti kam malik, Nana. Impagarup ko ano nangina ti may sabana, kat mayat ti quality na. Ngam saan mat gayam nga amin? At dadagiti nginginaan, ngam nalaka madadaal. At damat dagiti lalakaan, amayat ti quality na. Nasken laeng apilyan tayo. Word!
Uray nalaka, no makita tayo mat amayat ti quality na. Mayat lata Tinapatag, kabailan tayo abayadan. Ay, wow! Iti kinarigat ti biag ita, rumbang laeng nga agbalin tayo a praktikal. Tinapatag, napintas ti quality dagiti kagawaan a magatang, ken mabalin pay a mausar. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.